Nangu umngani wami owakudala ngihlangana naye eTown. Ucela indawo ngangisebenza naye eMine. Ngiyamfaka akapheli nje nezinyanga ezintathu. Sekufika abantu la. Khona manje uyalapha mina ngaza akangitsheli. Kodwa uqhashile la kwami. Nawe umuzi wakhe la ngimqhashisele khona. Mfowethu mina sengaba namadlozi. Ngicela indawo nyolaphela lapha. Amadlozi wakhe azovukela la kwami. Wavumelana nami ngathi mina ngizokunika imali. Ufike na azawungitshela indaba zamakhanakhana mina. Ngicela ungangilokothi. Ngithi ngicela Hambi buyisa yonke imali yami ngikhokhela yona. Maka wena muntu omdala ubeyitela abantu la. Sakumelene mntanami nalo baba. Ngisakufuna ukubona la kwami. Bacabanga. Wait, motho mo re tla o thusa. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Josie Bicycle Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to meet us on Josie Bicycle today. So guys, today we're going to take Tate Mona. Skantata ngoletse jwalo. Mutho mulungu njani? Saphela ntombazane yami. Okay, nami ngiyaphela umuntu omdala. Bengisacela nje utshela ama-viewers eJosie Bicycle ukuthi wena kahle kahle ubani ngesibongo like uhamang nokuthi wasibhalele. Mina ngakahlatshwayo ngesibongo. Ngibhalele iJosie Bicycle ngoba nginenkinga la ekhaya. Nangu umngani wami owakudala ngihlangana naye eTown. Ucela indawo ngangisebenza naye eMine. Ngiyamfaka akapheli nje nezinyanga ezintathu. Sekufika abantu la beze kuya basezanga kimi abantu sekuvakashelwa yena. Akusavakashelwa mina uyena onezivakashe ezidlule zami. Khona manje uyalapha mina ngaza akangitsheli kodwa uqhashile la kwami. Nawe umuzi wakhe la ngimqhashisele khona. La kule room. Impela naku la. Uthombona. Ebephithizela namabhakede la ejardini mangombuza ukuthi kwenze njani. Hayi akangiboni nokungibona ukuthi nginhloboni kaPende la ekhaya. Ukuthi ubani indoda la ekhaya ngathi manje sesalingana saphikisana futhi la ekhaya. Mangithi ngibeka lo nakubeka lokho. So motho mola skis for kwala mlomo ke batla di viewers sa rona di understand ba nek batla understand the parting yago. O motsibile kwa di mining o sebetsa lena. Ne re sebetsa ka moka kwa di mining. So o ne le motho na le moya nakweng e orange. Hayi lutho angazi lutho mina. Ngimazi kuumuntu nje umuntu nje ngasi nix ukuthi lobu ngoma ubuthathe ephike manje angisazi ufike la mina ngingazi lutho ukuthi kanti lo muntu uzongijikela nje esikhaleni santombela lo muntu sekehlenyuka namabhakede kwenze njani ugayana nemithi yakhe shisa impepho la ekhaya sekazi unendumba la ekhaya. No ngizile phela masingena mfana bengithi mhlambe kunokuyimpepho bengithi mhlambe ubaba ngithi yazi uyisebenzisela iganunu wabo yazi mangambone ephumile nje la kwami ngoba asazwani nokuzwana la kwami. So zange ngixelele wena umuntu omdala. Ngithi lutho. Ngibona sekwehla kuyenyuka nje namabhakede nabantu kuyapotela kuyajikelezwa ngale kuyachathwa kuyaphalazwa la ekhaya. Thatha ku peitane lovers. So motho molo ha ba peita ke batla o tseba o sebedisa toilet e1 for batho ba ka ofela jareteng ya hao a peitele batho ka mo. Yebo iyodwa itoilet esisebenzisayo. Manje inkingi kuphi ashise nale impepho zakhe kusho unqi intuthu la. Yazi umuntu omdala mina angisho ukuthi ukubayiza ngoma kuronga akukho wrong. Motho le motho na le badimo ba hae haebe motho o ditswe ke badimo so the thing ukuthi ku wrong ukuthi kube isangoma la ejaretini yakho aze abe nendumba ejaretini yakho ngapha mawumtshela akakulalela u wrong lena ubungoma isangoma masifike endaweni umuntu omdala sikwamele sibike ezinyanyeni zabo ukuthi okay ikhaya sengikula kule khaya and ningathuki caba sokushuthi yena makaphahla uthi bantu abadala ngikahlatshwayo lana ke una lento ke batla uba nina ke tsiba akukho shaka ngendlela enjani mina ngangitshelanga umnikazi womuzi uzogcina kulwisa inyanya zenu because nazo zizolwa ezakaba abantu mabeza una lento ke imamelang mabeza bahlala kuphi mabamele kufollow iline kwenzakalani I can understand
baqale baze ngamunye okuya bayambhuka bayabhuka la ekhaya beze la ekhaya ngamunye ubone sebebathathu usathi ubhekile ukuthi bathathu sebebahlanu mangibuza ukuthi kwenzakalani umuntu wenkosi athi hayi cha khululeka labantu beze mina ngiyelapha kahle ngithi lapha kanjani mina ngingazi kwami wena uyakhatha uyaphalazisa la kwami mina ngazi sozuna nomsamo la kwami yingakho nje ngibize nina abantu abami ngithi ngicela ningincedeni ngifuna ukukhipha lo muntu la kwami nale mithetho yenyuka la ngiyibona mina la ekhaya akasangibona akasangihloniphi uzulala nentombatane yami la ekhaya uthandana nentombazane yami kwayona intombazane le yami le mangiyibuza ukuthi uthandana nale nyanga athi kanti inkingi ikuphi baba intombazane yakho seyithandana sithandana naye le nyanga le mfana ayikhemi basebemshaya ngekhemi basebenza bonke ke manje ngoba naye nentombazane ayisafuni ukuzwa lutho ivaleka amadlebe yile nyanga le yazi intombazana naye akanandaba lihawuhalimela tabe yabona yawujola akana lutho nje ngiyabona nayo sekayikhandile le ntombazane basathe nyakhuza lutho dololo mina into ngibhokela yona mothomuhulu kuri wa sibona ntshophloko ska motho telle tjagata nyawo wa hlatlisana wa peitana ka moja ngwana hawo ntho tse i3 kana ko i1 ngapho ya disrespect ngakho nginibizile nje ngithi ngicela uncedo kunina ube Josie Bioscope ngoba manje yena ntata ukuka yena uzongena kunesikhathi usayolandela amakhana wakhe nalabantu bakhe engabazi mina ngikhashisele yena hayi kumele silinde baba ngoba nawe wazi ukuthi uphi senze njani kumele silinde manje linda abantu abama hayi akunankinga but retlo linda ne but retlo linda 1.5 hour because akere rona le rona re na le mo tshwantseng lo sebetsa ko buya ninike kula makhana wakhe linda 1.5 hour aso fihli so tjong siza buya kusasa maka khona wena o tla re phone lo go jetse go blue o teng if no aso fihli ba re na le case mfana ke tse bo shebile no tshwantseng lo attend case nkwateng kanunu abo bantwana bami yathi angifuni kamanga re tla bala itira ona ka mogomong so tjong case re tlo attend yeng re tlo bala itinyana asazi umuntu omdala ngoba usibizile nisesifikile la ekhaya kuzomela simeke sure ukuthi sikunceda ene re ka tsamaya re sa utuski lena kutlwa gate mfana or mhlomong ke ngwana ntate gore ke yena because of aketse ba lena kutlwa gate Miyazi ngingajabula impela nje mangathola uncedo leni ngoba ngizwile bathi niyanceda mothomulo ke msebenzi wa rona o thusana ga thusana nda so re le mo re emile wena ima lava suqoke uye baba wena noma uyimpela oh uyambona uphethe namakhana intazenza ke kopa umutlise mfana oh uye ba uyimpela lo hlala la okay asingalwi mothomulo ngithi uyimpela kunjani gogo siyaphila ninjani baba siyaphila mkhulu ngesibongo isibongo ngomvubelo isibongo umvubelo yebo baba yebo ma okay baba mvubelo yebo sikulindile shemnkosi ama ngifuna ukucamba amanga hour yonke but ngoba ufikile siyabonga sibhalo lo babuhlatshwayo ithi nje ngimuphe njene isikhathi sokuthi nakutshela ukuthi wayisila yebo bantwana bami njoba ngisengibese ngichazi kancane umuntu omdala lava simfana akethi ngiyahlompa my brother Klazi nekopa motho mo lava sakalo ebe yakhe yakopa ngibekele endlini seyisolo kwesiphuza amanzi ngiyabona nkosami ukuthi usebenza kabuhlungu kuyalebuwa skima ne thank you motho moholo kiyo entate mvubelo njoba bese ngichazile ngithi bantu abambe ngicele uncedo lweni nambona uphetheni namanje amakhana engawazi ukuthi awokwenzani ngithi ngiyamcela nje angisafuni kwambona la ejardini lami into azenzayo la kwami akasangiboni kwamina ukuthi nguba sekukwakhe man mina sekumele ngimamela umthetho wakhe ulalana nentombazane yami utshela ubaba mhlazana azongiqashisela indlu yokuhlala ngamtshela ngathi mfethu mina sengaba namadlozi
ngicela indawo nyolaphela lapha. Amadlozi akho azovukela la kwami. Wafika Wavumelana nami ngathi mina ngizokunika imali. Ufike na azange ungitshele indaba zamakhanakhana mina. Lutho savumelana baba. Savumelana naye ubaba Joshua. Nobani? Hayi nentombi nomntanami navumela. Wangitshela nangumntanami. Mina ngifuna ukunderstand. Yimi umuntu Uzolala nomntanami futhi la. Oh, ngidlala imali. Bathu baba uli wow. Yithi. Uyangazi kahle. Wow. Yithi wo. Ngithi manje ucelile baba. Angithi Cela ukukunceda. Hambi buyisa yonke imali yami ngikhokhela yona. Maka wena muntu omdala ubeyitela abantu la. Savumelene mntanami nalo baba. Baba mina ngicela ngisafuna ukubona la kwami. baba Wait, muntu omdala re tla uthusa. Hawu. Baba mina nginombuzo oyi1 for wena. Ngifuna imali yami ubuyise yonke imali yami. Muntu omdala. Yimi muntu omdala. Eyiphi imali? Engangimkhokhela yona. Labas bathi be Mr Jones. Wow, Jesus. Baba nizokuthakatha. Uyathakatha kanti Ngiyazi inyanga zonke. uzomthakatha wayi kanti. Ubamba mina ngezandla. Uyizile buyisa imali yami. Buyisa. Hey mfuni. Bathu baba uli alaka sisebenzi. Ntate re tla Kwami sizongibulala kwami. ntate alitobulena next. Umubulele Jesus. Reka sisebenzi motho omuli re tla Yithi uthusa. kukwami la. Baba okay ngicela ungimamele. Angithi usibizile. Usibizile uthi sokhuluma nobaba. Sivumele ke Kazenzayo. Ngikuba ukubona kwami. Ngicela ukukhuluma naye ke. motho omuli ngikuba ukubona. Sinembuzo siyazi ukuthi Yes. uzosiphendula. Umuntu omdala uthi ukhupha imali eyiphi? Ngamnika imali yerent. Okay sharp into kumele uyibhadale le Yeah. baba wami la ekhaya vele Yebo. angithi uhlala la. Azomnika futhi lesivumelene naye. Eyiphi leyo? Ukuthi sengizolaphela la. Yokuthi wena uzokatha abantu mo. Umuntu omdala Yebo. umsebenzi wakho uwenze ngeyiphi nyanga? Baba baba Hayi. Ungangilokothi. Ngicela ungangilokothi. Ngithi ngicela Jesus. Hey baba. Baba nawe ukhuluma ngobuthakathi. Ukhulumelani ngobuthakathi? Wait. Motho omuli ritile uthusa nifulwana so ukusebenza shwa. wena makumele mawufika ekhaya lo muntu kumele wenze umsebenzi ubike emadlozini wakho ukuthi sowufikile ekhaya. Yebo. Ubikile wena? Ngabika. Uwenze nini umsebenzi? Wabika nini? Umsebenzi ngawenza last. Khona leyo Last kanti. month. Bengayazi abantu bala ekhaya. Motho Ngakhuluma No, naye master. umsebenzi ngikhuluma ngokuqhela something kuchitheka igazi uthi iziqhelele izinyanya zakho uthi Waba njalo ngakhuluma naye Phahla la savumelana. uthini? Usebenzisa sifani samanga uphahla jakateke uthini ngoba kumadlozi wakho. simbambe Usebenzisa isifani sami. Uthini mawuphahla? Ngiyaphahla ye. Wozani laba yithi uyayibona lo nto le. uthi beze kuphi? Beze kuphi? Bese kulabantu bami engizoba lapha. Oh, and uwrong umuntu omdala sizokutshela ke asikubuza ukuthi kumele uphume la ekhaya. Ngizawuphuma ngempela kodwa ngifuna ubuyise izimali. Motho omuli uthini tshelete tse file? Bale bathi beng. Jesus. Makanto alintoli. Oh man. Ke kopaletseng. Ke kopale bathi beng Mr. Qhabatla mshotso azo jakateng ya hao. Emtshelani kumanje Cela amfuni lo muntu. ulilenza nyeke sesebenza ifani. Angifuni ukumbona la. Tate, awuzobiza ubaba inja ejaridini yakhe. Sicela uphume nje ejaridini yakhe sacela please. Uzophuma ngeyiphi Ene wena inyanga? ukhuluma nobuthakathi. Ngizophuma. Labas akaphumi uphuma today. Hayo. Kule nyanga ezayo. Uzokwazi ukuthi uthole indawo yokuhlala. Yebo. Mfana nane kinana ngane because of sizomnikeza indawo ehlala but into engibhekile ukudelela ubaba uthatha advantage. Sengenzela ukuthi manje ethola isikhathi sokufuna indawo yokuyoqasha somewhere yena because thina nethi ngeke sesithathe ifake sangoma sambe nayo mfana ifake sangoma le so thina so make sure nje ukuthi akaphinde yenze le So wena manje wawudelela uba udelela ubaba manje.
ngimthakathe ngani Mntanyana, please. baba Mothomolo, please. Mothomolo, mamela ne. Ukwenza so, mamela. Wena ntho pele ntho etsang e wrong. Utlisa batho laphela lana and asina nkinga mina ngithe ngiyalihlonipha idlozi ngakhula ngakho. sakhuluma Lalela uzwa ngithini kuwe. Lento leyo ukuthi wena uzwenzela umsebenzi wakho lana utlisa ntho tsa hadi sharp. So ne re kopa go fela utswe ufiwe na kweka kangkhwedi. ya ngizawuphuma kule nyanga ezayo mntana Okay, size sokucheka sokuthi na ungakhona ukuba nendawo ukuthi uhlale kuyo ngithi. Yebo, Ngoba umuntu omdala ngikhalela lento lokuthi baba uyasho nehealth ayiseko save ukuthi wena usebenzisa le toilet eyi1 I understand. Hayibo wahlatsiwa ngapha waphahliwa etsiwang and which is something wrong ntate na mo affect abantu ke jarata and hadumelana lwena kanto. ngoma nje ngiyacoshwa ngihambe la ekhaya Koshwi unyeke obvious uyeka amadlozi makathola indawo lapho bazokwelcome maybe mayo rent batshela watsamaya mona uhlwe mo mojarateng and eske una le bana namo wena. yebo nginabo abantwana kodwa bale ekhaya Baba thuna abantu Unabo abantwana? Yebo. Manje khehla uhlaleleni la ekhona. eGoli ngize ngokusebenza Una iphone number ngoba manje usebenza ngokubhebha abantwana babantu lana usebenza into ekhona. Una iphone number yebo nginayo Una iphone number eFacebook yakho? yebo nginayo number I love simfana kopa ntate udilele na gemunga today. Ngicela siyenze Aye mahaya. soba siyopakisha ngizobe ngifonela iFacebook yakho. singangena endlini baba Baba uye sizokutransporta nasemakhaya Fona sinani. ngeyami iphone futhi. Ya. Baba ngicela uye kukulwa mothomolo bona. Impela. Utaba ufinte akibathi into tse jwang. Akibathi high blood yotswele. Ntate mamela mothomolo tlokusho tsoetsalang mothomolo askisi Ke ngifuna phumile la kwami. Ha re those moya mothomolo. Hey, Okay ha re angazi. those moya mamela he ntate wa Yebo. mamela he ntate ka Yebo. hlopole kokobetso bona ne re tsamalena no ska re tsamalena no o ya makhaya ga monka ebile wa paka la ba swamthusa o tla kopaneng ba emakhaya o sale ngizokhululeka kwami, wena hayi. so that aska ba tlo ja ngwana hawa aska ba tloza Phumile nje impela nje Okay, sihamba naye. angifuna ukumbona ubaba Baba kahle ngicela umtshela sivumele into eyi-1. Yebo. Sicela siyitshoze ibhayisikobho ukuthi sikutholele umuntu ozobuye ezoklina le room since bekwenzakala yonke le minyaka nyaka. ngajabula Umuntu kakhulu wesintu ngamvumela na. leyikhwakhwalala zigcwalisela Uzovuma silethe umuntu wesintu. hayi lapho ngavuma impela kuklinwe nje kahle la ngizokwazi ubaba mkwene ngicela ufone ngiyacela lava sikomba makaphompela nje khitlisa ntate mkwena wa ngaka a tlo o cleanela room ya Hayi, ngajabula impela. di-cases tsa batho ntho tse ngate se re sa di tsebeng ngizobiza nabo mthandazo bazothandaza Oh, okay ngoba mina umuntu omthandazo o le baporofeta re ka o thusa ka bona rona re na le baporofeta ba yebo ye ngisafuna ukumbona ntate ungangena endlini ayi Mr Jones eish ntate kumkani ntso bua lena e re ke kwa le show he ntwana nice eish guys la bona re fihlile mona ska re fihla jwalo ntate o re ngweletseng lena sa kwatile o sa kgathetse sham ke sona wa bona lo re sa le ntate ntsa batla montsha pati ntate mo kwatshisa jarateng yae so ne ke kopa guys ke a kopa lwana motho o lo rentang ko kae ha o fihla bua le mastand if wena o rata di chomi if o motho spiritually if motho wa thapelo fi jwetsa motho ha o lo hira jwetsa mastand wa o rastand wa wa tseba keng bona ho so ke motho wa moya ke mo profeta ke rata monate ke rata di chomi so that o tlo gona o utlwa go jarata e o dulang ko yona ntho tse o di ratang di dumeleile na if o fila ntho tse o di ratang mastand ha di dumele o re rastand o tlo gona go lwana o thole room engwe a ke re try o save country bathong re try o save South Africa re try o solve ho be sharp o ska ba le dintwa ke le rata ka fela guys ntho e tsalang no re tsamaisa ntate o ya makhaya o lo dula le ngwana hae so that sham ke la understand ke motho wa moya so that lena tlo gona ho etsa ntho tsa etsa badimo a di etsetse ko ngwaneng ayo ho sina motho mo complainela ho sina motho etsang eng ke le rata ka fela guys and as soon as next episode yes baby